Fl-2013 in-numru ta' super yachts irreġistrati f'pajjiżna żdied bi 18%, dan meta mqabbel mal-2012. B'kollox hawn mal-400 super yacht irreġistrati f'pajjiżna. Dan ħareġ mir-rapport annwali ta' Transport Malta li kien ippreżentat nhar it-Tnejn fil-Parlament. Dawn is-super yachts huma kbar mal-24 metru. Fl-2013 il-vapuri irreġistrati f'pajjiżna wkoll raw żieda sostanzjali. Meta mqabbel mas-sena 2012, ir-reġistrazzjoni tal-vapuri telet minn 10,491 għal 11,012. Dan ifisser żieda ta' 5%. In-numri tal-jottijiet barranin li daħlu pajjiżna tul l-2013 kien jammonta għal 1,800. L-aktar xahar li fih waslu jottijiet f'pajjiżna kien dak ta' Lulju, b'kollox waslu 414 jott. Intant fil-qasam ta' trasport pubbliku kienet irreġistrata żieda sostanzjali fin-numru ta' passiġġieri li jużaw it-trasport pubbliku. Fl-2013 huwa stmat li ma' 39 miljun persuna użaw it-trasport pubbliku. Il-Ministeru tat-Trasport u Transport Malta irċivew ma' 300 u 500 suġġeriment u lment. Dawn waslu biex jiġu ddiżinjati rotot ġodda għas-sena 2014 u 2015.